abananda borikana varidiva richizamo vula vavala vakia kani una zvine zvakudini mara ni vatanyere ava vatu asi dzote konani dzakuma asi vote vanotanga rufuno dandonitemba konani yanga mugozi wanga nadana shanduka nampeta mungana nashanduka nampeta nada nampeta balinabo abanguluga balinabo let go balinabo yeah balinabo ndoba ndonitemba ndichinijia sabura nichishotelwa na dhanda nina ya mafura shikipa maruku na dzihembe dza udhura marati mangali mebitumbu yonofura nova nichindiva betopira na myavana ndivichenda wana mara huna chenda wana waini chirengera myavananga bia taven vatu vari novonada navo ngavo 11 nikonyita barne nyambanga email mbiluni yanga ndonibvisa nonewa baili ndokakangenda nijia ndani veya tsini matina ni bizi nikorugisa kofini konani yanga mugozi wanga nadana shanduka nampeta mungana nashanduka nampeta nada nampeta balinabo abanguluga balinabo ain't the prefix mama. Listen, we used to be friends, used to chill out together, share like everything, me and you together forever, bro. Did I forget? How can I, man? Hell no, things that you did to me, man, it's unforgettable. Lies that you spread about me were so horrible, unforgettable, terrible. You were horrible, but you taught me a lesson that anything is possible. I trust nobody but myself, I'm phenomenal. Kebabandi nabo, boshanduka baburai, boshandukera na out is a giant man. Nibabuze uri nati chubai, it's a done deal, take it as a goodbye. Konani yanga mugozi wanga nadana shanduka nampeta mungana nashanduka nampeta nada nampeta balinabo abanguluga balinabo Yo, konitangana futhi ka Venrap late night show and ndikuzana tichimrindi ndothe ndichimra na TN ndiyauthi chilamba vamuvhidza ngoralo namsirina guest yaurine ndi Rotondwa Mudimeli ombodirodova ochilana rine ngoralo namusi namserovesa arina artist davari kufundira dzimbuso dzaviwi ari ngotodofona ndani kufona already rineri kudiscussa already na games ari kutamba dzone ridari konitamira na dzinyimbo so ari ningorequesta na dzinyimbo ni request ridari konitamira na dzinyimbo ngoralo so mafungo ni manje TN yeah ndikulibwa hapo utanganedziwa ne nditofana zvavhudi na mupresident weshanga lasho ndikoti ringelwa wachilane chipinga tinokonora chifara zvavhudi mara namusindando chifara ndandodiplana zvanga nganzira yoteyawo udiro taendo dandabaiswa nyana nga last minute anefa but ndione atidivi zvori zvikuriti sahani ngange umwe hote ngange none ndavaone Cape Town uko rotora rumwe namusi aukovia weather aikovia tenda ndikubona nange one navaone komzero ndoambara na jersey zvyambori dzikobuya nyana hapo ndavaone dzikubia nyana une Rotondwa vaona utonga huko pisa nyana ndovona utoambara na chikipa ndiri ana na chipishina chakotosumbedza uri utonga unotetemera unokuiteya amveruka difisa ndikotobva madini
Okay, cool. Yeah. Rotondwa koni tanganedza ambani na vhathu kevo afho nnḓa ro ita khuwelelo ra arali na muthu ane kho ḓo vha na riṋe kha ri ṱalutshedze u ḓo joina so ho mbo ḓi ḓa Rotondwa mbo ḓi ri why ri sa vhi ro dzula roṱhe ṋamusi kha Venrap late night show ya riṋe Rotondwa vhalumeliseni kevo afho vha khou ṱahela ya ndi nga livhuwa tshifhinga tshe na kona u mpha tshone no livhuwa vhathu vhoṱhe vhane vha khou ḓi wana vha khou ṱalela kha tshifhinga tshino ndi iṅwe show ine ya vha uri a thi ṱoḓi tshipfhuki. Okay, cool. Khou livhuwa ndi khou livhuwa uri no mbudzana zwa uri show i tshe private ngoralo. Okay, cool. So Tian ari na ri dzhene kha dzi highlights dza show ni tshe nga ḓi dzhena kha dzi highlights i tshe private ngoralo ni nambe ni cheke kha host chat ya fundo ni sendela miledza mara ya kombela dzi highlights yo no vha nthu okay, there it is. So I see. Okay, cool. Penny details. Okay, your name i public zwi i public. Kana na mrijene kadzi highlights dza Friday. So Friday roba rina Metro CMG ra dovha ravha na upfinya bena Adolf na Adolf Mr. Toyando udova ri zori baizi sandu zori network ya Adolf yo vha isko fara the way marai ri do make sure ri dovhe ri vhe naye futhi so ni songo wangu arali na nyimbo ine khou ṱoḓa ri tshi ntamuli yone yo bvo zwino kana yo bvo kale arali mandite so ndite so uri arali ni khou ṱoḓa ntsendela luimbo holo ni emailele lone zwino ndi khou posa email hapo arali ni khou pfha uri ndi tea u vha ndi na lwi ni tsedza ni khou posela linki kana na email ni nga dzhena kha dzi comments na poster link lu ḓo vuliwa la tombo hanefha. Okay, cool. Tian ari dzhene khalo so Tian nga Friday ndo vhudza uri ndo ndi sa kona ndo hondo vhipa dzi comments dza dzi komfara no mitani yote ndo ndi sa diva Rotondwa mshone nani ko wala vhathu vhane vha khou contribute kha dzi comments ya ndo posela za tshivhalo Rotondwa vha khou wela kha vhathu vhane vha khou posela kha nṋe ndo sivhona zwa uri comment section i tonga ya ndo vha yanga nga ngeni ndori nṋe nda pfa ndi tshi vho balelwa ḓi fara ndi tshi ri ndi ya shavha nga fhano ndi ya dzumba khamera yanga ndi khou dovha ndi khou dzheneliwa na zwino ndi khou dzhenelwa ngo pfi ndi khou dzumba khamera ndi rovha ndi khou tou vhilingana hafhaḽa fhethu ni na nṋe ndona hono ro ṱangana na. Okay, cool. So nda kani ala mafhungo thi ro vhona ila show ndo ḓa he nda ṱangana iṅwe show i khou hostiwa nga muṅwe ene ri ita ri tshi vha na hafha Nema wa Maungulini havha huna ndi khou ṱoḓa namba ri dzhene khaḽa havha huna artist kana hovho interview ya muṅwe ane a vhidzwa upfhi Chizi Wizi ndi ubvangi ya Mashau so hulai a khou sumbedzisa uri ene a nga takalela uri a tou vha na battle na Metro live not zwa dzi track dzene dza khou tou pfhi track i khou poswa hangei iṅwe ya poswa hangei uri vha khou tou ṱoḓana na Metro live live and direct so okay nda fura okay zwi pfala so pfala zwi khou pfala u ya nga nṋe nda sathu muḓivha up until I think a week ago or so I think how to thoma ndi khou muḓivha like I think a week ago or something I think ndi dziṅwe dza dzi nyimbo ila dzene Nemari u ḓo ri sendela dzene dzi khou disa Metro arali nga dzumbula so I think track yone if he paramela or something so the make sure hafha ndi sedze ndi wane vhathu vha ipfe zori like heyo track gori mini ri fena zori none wa deserve ano ri a kona u vha nayo battle na Metro live kha screen ngoralo ndi zwine zwo nyitela ṱhoho dza mafhungo zwiṅwe zwo nyitela ṱhoho dza mafhungo ndi tshi khou vhona message ndo mbo ḓi wana iṅwe track up mara tonga ri ḓo i vhona later. Okay, none a ri thome kha Rotondwa ndi zwithu zwo nyitela ṱhoho dza mafhungo kha Facebook zwi sina ndavha uri zwi khou bva gai swika gai ndi zwa Venrap asi zwa Venrap just zwe zwa nyitela ṱhoho dza mafhungo so far ko to gidimisa na dzi trend dzine dza vha dzi khou gidima kha Facebook dzine dzi khou ri pushela ḓuvha
Ndi dzifhio trend dzenedzo Aku dzinokugidima? tokubudzisa nani. Trend ine ndiko ndiona ka Facebook namusi ndi the winning team between gender. The winning team. Nane ndikoimona utonga dziko buyanyana apala pethu. Utonga dziko buyanyana apala pethu. Ari ndiri na zwithu zwine zwakokona uri zwibvele nnḓa zwino ri a kona u zwi vhona zwori hey vhanna hezwi vhanna vangomu ha dzimbondo na mavoti yo valiwa na maketens huna zwinji zwine zwi khou itea uitesa zwinji nga maanḓa ne ndo i wana late bad I think ndi wana late bad akusikomangala ndo sikovona status tsho thoma chimwe chari ndo lisa magenge kana majita ngenda ita mini kana senda i wallet mwana ndo lisa vazana ndapfa ndisati kona zwi connecta ndazvilicha zvo raro apa ndi late ndi chikona zvona zvinhu zviri ndi timu mbili imwe ngange ndikotori ndichibvuwa macheloni ndikojena kha group ya Globe Media ndikuvona Ganigalanga Grills ndikojena leri hayi vanhu nane namusi ndi ḓo amba na nne ndo vhuya nda muthrekela mavhana ndo ḽisa thimu ndo vhuya ri khou itea mini fhethu thi khou kona u tou pfhesesa zwo ri khou itea mini ndi tshi dzi vhala ndi tshi thoma u tshimbila ndi tshi tsa ndi khou zwi vhona zwo ri hu tonga dzi khou vhuya mara nthihi ya tou nḓadza nga maanḓa ye nda ri ndi tshi khou i vhala kha social media huna iṅwe ya nḓadza nga maanḓa ya goal ya rine magenzi upfi ndo kora hafha magenzi ndo vhuya nda mufha 50 randa yo ṋamela i tshi khou bva kha 200 ye nda i wana kha phese yawe oyo wone o vandelwa zwanḓa oyo ka vandelwe zwanḓa zwa serious ino ṱangana vhona dzifhio dziṅwe dzine ni nga tou pfha uri no vhona dzo ni gava maṱo u tamba ngo nne a thi khou tou like dza dzi khou bala u gava maṱo ngori nda ndi sathu ḓivha zwori zwi khou itea ndo to zwi wana late ndi hezwi ndi tshi khou tou ṱangana kha iṅwe group u tshi khou postiwa tshinepe tsha iṅwe ati i bungani hange yo tsitsa vhuruku wangeno magonani hu si magonani haya iṅwe vhona pfese ndo mango hu itiani ndari hai roliwa hapa roliwa ndione roliwa mara zwi tori sumbedza uri like magenge a khou ṱangana zwithu zwinzhi zwo ṱanganaho zwo fhirira zwo fhambanaho blind ngori huna zwithu zwinzhi zwine ra khou vhona ndo vhona tshiṅwe tshinepe tshine hovha hu muthu wa musidzana o foda mmbeteni na out ene o eḓela o ambara like tshibamshoto tsha jean nyana tsha white authi i tshi tou vha fhedzi yo tou tha u sumbedza uri ha ngo ṋewa ngori ndiko zvivona zvori rakotoma ari nambere yemaragani tiene ndikomfa zvori kotomo yange okay cool hekreke hoi munendola munonofi chizwizi ene ari kuri kototo betla metro live tarife vanji vari imbofana metro enori metro anga vachimbofanayo na karepo ndine puka dikizine vaita mrandu vasichane plaka dikizine laita ruberetsa ngoba plaka ndobvisa papunu ka Facebook na to bloka kane ndonga RG repasina plaka lisatsi lanu ndili toko nilibudze mali hude linga tumbo mazikure kane ndili waratanga bifi ndotocheya nsongo mfarera rufanga nofara mechisi mara mrepa ningo laita mrepa ni anchaba ndonga dozilisa 40 huti 666 achina nilana mi 40 nidivisa playa ngena gabisa penalty bifi ya nyomona churu sadrazeza ranskali ati ngwali ati ghali motherfucker ende ati ngali asine CMG nete renge zikolabo mediano otahara una buri la maziko chia ka CMG happy yo imera chimba kareb niko fosta sata fesi kazichima rekumuna mata abe metro una drama abe na shikire satilano alingo duma dafara making ndini siya nudo duma na wana ingeza nika kane nito kuma nimrepa wa blind mara nika ICU los yanga iso sick mara nika ICU koni meda 6 feet motherfucker ale mutimu niko penga motherfucker shunala repa shungozia motherfucker rest in peace kacheri zote zena pusha abe pungo yoyo loko fimrepa nkolwara na bompo wona ta habe badi zama sozi no pachimba lanu likorira na kapara para ni wikipadi kane ni kumama bege trake zanu ndi makhaya habe zote azingweni koni tura la kakana za pecho ya hili bomo
ndingakhorwa notkhonifana na mulomo nexihantasi ngorutadza autoshunu mrepa wa mukhava ndenge ni rengere sixpack gigi anicheta rono netangazi callback zadzanuzondika ngorino wasamadamu umediani vatsotsi mrepa sali na majamu tosiyanunditiitonga bvd ya felo shango liko ura zvigele zvizvako yelo anipina mapi musadzi angofamba umbero rastonbeka pipikani venwi nikojola wanditonga tiyesete nakwakuchafara msika wana una testisa cheri ya kulfe mediyanutarangane ndise ndimupefomele kareb ndinesone ngori ndikakanga kole ndopofin kufisa hambe ndindanodonfodza ndopofina edzisoria unanodonfodza msadzi wanutora pafu ugozamotiva badzi ipopo hairichiutimengaven ukopenga nazvipiri zvinji zvimwe nditoshavosenga nyedelela chemba msadzi ura nemurundisi nisame uchimabeka ipopo anifiti fele dzanga dziratsari ngori adzisirishit konivula yasakereya mrepa pepawei amashawari nediveri ngori ntowanisina pungo nikere budevi ngori nivotonga pongo ipopo inapisi marabandi kokwatango mizoyanifira nitotsura nemuravu mediyanu zure panda ngori ainanga muravu tsura nefomo nemsadzi wanu kuyampila ndingajoshwa do karepo ndototura msadzi wanu dora pafu zvanda zvavo zvingafesya omrepa vakorasa habe vanga kokwalanu fenedzano dzinga windmiliko dzimovhisanga muya nifene yanga ndafuna ndisimamuya rasta ndimangari tonga makwanu kocherwa zvigesa zvapini napandikofera mbeva msika wangu tonga tevu dzatwa ndichidzolodeva pomapiri vazvituta hanu vaniitaturi ndisanezvakwandopira gonyisa medyamiri vandikutochema nakufwisi kwawisili mzimu wamagula nina midzimu yasili ritokwa yoflopa nabisa tulonga kale habe nobisa albamu nangacherede ya wili celebredza fenda mrepasa futi na bili kiya bewe ya flopa ntiponi nazorepwa omrepa nkhoba pasa ngazofenda ukotrepiwa antoti nazwanda nkanefara nangalaini amashawu mrepa ndine imri nrepa ndala msika wango yarengisopira punyu lasanele none zviyafana ndazvitivo rine nchava none ndopofina treke dzanga kafoniano navo medivane nalavuvuvasana mesina vomrepa vana tsimbi after preshe vanilita ahano vasilinga msikudara na magwita angonupefoma cheri yanu ikochita nokansela gigi amashawu ndikaposa pachitonga madhazete fesi kuni hasha undisa ndematuzi madafaka ndikanisumedza mitoro pira namarawa nowa ahanu notoshava vakunbudisa norowa kaprohasa ndinwimendi na murovo nikokiwa niwikibadi nichiplowa ndikoriwa ndina sestebi yanu habe nikoliwa tilindeli mbura nendidzura ndikoflowa arari husu repa nadofansa debiluwa arari husu rasta tamwe nadovansa tuwa eyo beat gebengu eyo mfethi cela ungayenye beat la unukubulala masimba la ngaqedelela nje hey ndikotoipausa utongari hey track etsi aipeli ndizvenda zviwanu utongari track aipeli. Okay, cool. So tiene noifanila track homuna uri kutobetla live tree kana tikopfara tiene nekamute ndovuya apo ne hey dzovuya safa lanikela track maipyone majingasiyambe dzovuya sangamanda kela track namsiri cheditangange ingasitofana darukata dzerivadhiona ga ifani ila track ndi huko disiwa nyi the story is lani zodala but ndopfo track ndori ndichipfa ndopfo ri it's a diss track sharp chauvili chandapfa ndichori ya una pen game ngamanda umwari wende post punchline atova asemaniwa ngamanda ati divizori richida ka mafungo osasensara in terms of like matamba zondo va trend na venda kana mini ngori zvazichikonda badi wana like the artist vachikusemana ngamatamba achivenda normally lachikuwa livadori chedzo rally pose dzovuya ngamanda zitonga nazvo zodala hezvo zvithu yeah. Okay, cool. Rotondo noifanisa sa vamwe vavataleli na vateveleli va Venrap noifanila track. Yeah, hey, the guy ovakupasera line ndrona voice yawe zvidaka zvezva zibifi nani zvote itotenda aitendi maybe rono fametro no I mean itotenda yatenda zvidaka zvezva zibifi
so ndi mara dzifhio dzi certain u ya nga ini ro to dzhena fhasi kha dzi fene u ya nga ini certain none yanyi isa example no u ya nga nṋe ti zwino sa mutevheli wa muzika u tou vha na dziṅwe voice dzine wari tshi dzi thetshelesa zwifho zwo ya kha muzika wa so he voice ya tenda na that's one only yanga certain but it's fun okay cool ndiko ni pfesesa ndiko ni pfesesa so unapamba po ma tiene ndo ndo dzhena kha tiene o shavha ndi network ni a zwo network as network zwifimi ndi rain ai khuna rozia marari niko tea vha ni keisho ni songo da nga rain ngoralo ngoralo una aitendi inachiita and anicha lastigisi so hana mama pwenda ndiko totsomana tieni akuto desandina tieni but aona thaidzo mani ri nameri jeneka dzimbudzisi mari jeneka dzimbudziso ari nambuso ntiende iwane kuto kuswane straight chi iri top 5 ya 0 ka Venrap ndifiyo top 5 yanga ndifiyo ya Venrap and it's na madi mara ona thaidzo lido top 5 ya 0 upfi ndifiyo yazori ngandele magdama dipangare ili noro kono zide zo zituko zida Ndako nditoma ndifezori marado bian obuye all right okay top 5 yanga ke top 5 yanga i research order ndiko dide order ne arwambo order ye yapo pasi debones ati tuive in any order top 5 yanga wotome ndimizo ndide order maybe ndide order show ku yapanda bottom wanga ndimizo wawili ndi vatondi B town wa vuraru hey nyazori zvakonda cause ni vanozama mbori obviously tituvaodara but ndikozama ri ndichichuza hoyi ndisasiye mumwe haange later cause muona mpesa so okay so ndichina wotoma ndina mizo wavili ndi vatondi areka wavuraru eish wavuraru ndi wukidi okay arwari chirombe akabanga wavuraru ndi chalo B okay wavuraru ndi chalo B atitodziyo dara ndido dara later wavuraru ndi chalo B so chalo vatondi mizo wavuno ngavo nyina ndo sikunkumbudza wavuno anyone wena kufunga ndimupange kana ufuna ndikumpanga ndini wavuna so kunombulela wamini na kufura ublind ka 22 amba ndikajenisa with a K cash flow yes okay so ndichina vararu feel na cash flow ufuna ndikumupanga yeah cash flow blind and okay so far ndichina top 3 vatu kava kudziva pondari so far 0 uchina top 3 and then top 3 yone yoimange nindira none because amare odara ndichikwe odarai 1 ndimizo okay tingo odara ndi vararu so far top 5 ichio mbalera maybe EP10 ngori ndikutotoma na imwe topic zvini ndido amba top 5 later but top 3 ndichanayo 1 mizo somewhere na vatondi somewhere na chalo B 3 ndichena vararu so top 5 ikadzimbalera for now ndimwe dzimbuso dzedzada yada kanefo so ndichena vararu ndivatondi chalo B na mizo arisedze imwe mbudziso arali yone ndikoti une imwe uyo asiri mzina ndotopa imwe track
ya prolific na prefix na fortunator mungori uyo asi Ramsey na hai asi Ramsey ndi fortunator okay cool ke mbuziso niko dzibona po tiene mbuziso po nemwe mbuziso keto ngwe kaini apindurane yo do kaini nina mendo ivara oh eish yeah de vergo cara cara okay cool tiene ndikuvona na mbudziso apo inobva kaRaul J uri mutale ina upcoming rap talent na unavo nnyi hachivasa still leading. Okay, so mutale I don't really have vathu vane va reach out to nne va nsendela content yavo, so a thi to ḓivha zwori talent ine ya vha hone I hone u swika gai, but vha hone vhathu vhane vha vha hone mutale around mutale vhane huna talent, and ndi nga tenda boldly ndi tshi khou ri huna talent uri ndi vho nnyi. Mutale nṋe ndi bva mutale originally, talent ya hone. Besides nne una Troy Deeper, there's an artist Troy Deeper, naye ndi artist ubva Chilamba, naye ndi mutale. He's making good music. Havana MJ Mace naye ubva mutale ukuita music wa the bad. U dovha vha na dzi video futhi arali muthu ano khou vhudzisa arali a tshi khou ṱoḓa u tou vha vhona anga ya checka dzi music video. In terms of rap, havho vhavhili ndi vhone vhane ndi nga ri ndi a vha ḓivha. Okay, cool. So, ine kori mdalo na talent bad, mara na robo rishi kuba ḓivha none vha ntseleli content. Ngozama mbori. Talent I hone bad, uri I hone bad, ndi khou amba ngori nga havho vhane vha vha hone vha nayo bad. U fana na nne to begin with. Talent I hone mutale bad. Ro thoma nga nne. Ro thoma nga ini? Yeah, ro thoma nga nne. Okay, cool. Yeah. Mdengu ko didengula mara ona thaidzo. Rekompende. Hone Mudimeli talent hone na. Mudimeli ara rotontsha makhorotmani. Vaona tukana vane va ku ḓi zama. Fizi yako ba fizi vozwa Loisi achadzula Mudimeli, so ari kubvisa muthu petu fizi utodzula Loisi. So kari wane talent dza Mudimeli nambani dzi plug kane show nambani ni vambe kha show vari kana vothe va Mudimeli va dzi artist ka vambi straight up. Muthu kana nṋe ndi kho ḓo zwa zwino unga u khou dina nyana ndi Mboy 808. Nda nga amba vhaṅwe ndi vha shavho zwifha ndi muthu kana ndi khou kona u muḓivha, ndi khou kona u swikelela muzika wa kha tshifhinga tsha zwino. Ni ngo zwi vhona komzero zwori zwi dina gai. Ni a wana music u tshi khou itiwa hu tshi to ṱahe navho habe hezwi zwori music wa vhuya wa thoma u itiwa wa thoma u vha na zwithu zwinzhi zwine zwi a vha involved. U fana na musi let's say vhaṅwe vhatukana vho thoma u ita music somewhere hanefhaḽa mutali for example, vha vhe na gurupu yavho na vhathu vhane vha shuma navho. Hezwi zwo no thoma u ralo ni a wana zwi tshi konḓa uri music u swike Rotondwa Timani sound wapo. Habari. It's Timani sound kan ndo ifaka headphone. Yeah, kari. Ni a wana zwi tshi konḓa uri like I ga ḓi pfala. Ni a wana zwi tshi konḓa uri like u kona u swika kha vhaṅwe vhathu ngori wa vha hono thoma u vha na zwithu zwinzhi zwine zwi itea. Maniga a thoma u vha na dzi pride uri na nṋe ri ita muzika ri lingana navho havhaḽa vhathu ri a fana navho, so muzika vha ḓo tou pfha u hone zwiṱaraṱani u khou lidziwa a ri nga ḓo rumela da ṅwana. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a thoma u vha hone. Nṋe na nṋe ndi tshi khou ḓi aluwa like when I was still making music, ndi zwithu zwine like ndi dzi phases dzine na nṋe ndi sondo fhira khadzo, na ini ni nga zwi amba ngele komzero na ḓi to zwi amba ndi tshi khou zwi ḓivha. Ni a ḓivha zwori Magdam nga nḓila ni a ḓivha ngayo. Okay, cool. So mbuso okay. Iri Magnum ya peponi. Gai la mbuziso firi na top 3 hapo ya tiri chana top 3
ukatoda imwe track ndoisendeliwa tongari ndi ya T-Code ifi Sophia kana Sophia atisho yeah ndikotoda manga Mboy ndi wa Mudimeli. I think tisho roseno akatufebuna kana utoshumesa na fizi kana utochimlesa na fizi, but ndombona nga dzigigi dza December achiva na fizi nga manda atichori Rotondwa enena hoyo Mboy wala mtanga wa energy yote ya shangoni ine a stage ni ubvura na zvikipa kutsantana pasi ngasizvikone. Okay ndio noyo. Okay ndachi ndo mita Rotondwa ndo hangu. Okay cool mara ndo mwana mita zvinhu. Okay cool. So tiende to regeneka rimwe fungo man, like ndito mbuso ine aingotora pesa. Yeah. But ndosiko feel ri zvi interesting regenekazo. Yeah. Hey uti ya ngori ndandikazo nisa tutu afala. Okay mara mandito ziyamba cause ti yangu imafungo mandito ziyamba ondo ziwana kishi iri kesi mbudziso ndiko busaini mara ngori ndobona status ichi. So status ya Chris Bang SA chiri so veiwe ngotoda music wa mahala, collaboration ya mahala na bookings za mahala na dovanari artists za venda adzina vuyo. Nendikotoda ri okay ndisati dakambuso kai nendikotoda tonda pireseli fungori zvitu zvoiteaho ka episode elera ari kudiscussa nga collaboration fee ndikoyamba ndoimera Venrap Late Night Show aringo ataka mtu na mtii utoveri rozviamba ngori hova na chitori cherava rochivona ka Facebook sa dzimwe kasho na dzimwe dzi media company dzichingazviita dzavona chitori dziazama uri dziteverere dziwane zvitori nga side dzoyongofambanana. So zverine right ai ndu discuss ili afungo richly discuss ai radova ra make sure ri ambe na mtuwera mdiscuss okay cool una izvi zvininga deka shona aha nari no ndinga si then singobadeliwa zvodova zo stretch imwe conversation ndinotomangala text k ingapa yoliviswa ka show upfiri nerikotoda dziviews nga amba nga hoyo mutu kana nga ayo mafungo. So mari chinokotakadza ndichoreswa muri mutu uya azvinwalai wavona isho ubva chera vyaramba nga mafungo. So ndicho chichakotakadza icho marai ndikotodoisa mulaidza kauda munna uri rine ringwataka kampani yaviwe kushumire kwaviwe ndikushumire kwaviwe utovori kutodiscussiwa namusifizi yapa achida chiamba uri otoda collabwe rine aringori katake avala otoda nene apirisa chitori chawe okay cool uri kuamba nga mafungwe nene otangana na same thing. Yeah. Ngomvesa nene otangana na same thing. So nerasikotaka mutu ari already nandwa na zi company dzenze korangura artists za Venrap ngamanda za Venrap arava kuita zvingondo aradori iyo kaive iyo mara kwado divache magona ni rasta ngadova na ties mara ngori maybe vadotodoita Venrap ngoralo na mini no filori tiko toto ndiko comment ndiko tag kanya vatu na mina zote no filori kare zvitendele zvipire ngoralo tidivizori marokova kana nina but uyangane ndisiko filori as necessary ritwe riko lijenelo fungo ngaendi mazona. Okay cool. So yeah, I mean nanda ndiko amba zone zori like ini habe nono the address nochi address just status but status chachi ambiguous ngori nanda ndiko do for chotoma wechifi veiwe ukwambwa inyi wechifi veiwe ni re artists kadzite bookings za mahala dzite collab za mahala veiwe ndinyi and then secondly uchifi na dovanari artists adzikoya fetu none zvikuvia nepo kaeneyo veiwe uri ndinyi ane akuri veiwe heyo veiwe ndi nyi vane vakuri artists dzite zvisunga mahala dzipedze dziri adzina vuyo ndiko dodea zori ndivonyi vanokuamba ngoraro. Yeah, so na nei hechila cha hoyu Chris Bang nane atiko diweri Chris Bang ukozama mberi veiwe
ndirine vasho ngori nerotomane conversation wamfesa Yeah. so naneti sorry so naneti dizeri Chris Benge ukwamba uri show eina kana kwamba the artist ina so atikupfesa zveri ukwamba ni Chris Benge marai ridomeka rimwane Chris Benge I'm sorry ridomeka rimwane angasiri balelo rimwane kesho so nanati kupfesa akwamba mapungo awe adarita ndavadzira mapungo ariko todo uspeculator kana uri ukwamba rine na mina zote so ndasikopforeka rizvidzisa vatuni ripfori Chris Benge udova akwamba suzwa hani but uyangane personally ara niko todo badirisa mtukola boy mubadirise mara arali niko pfori aniko todo shuma naye tonombudzira niko todo shuma naye ara niko todo mubadilisa tonomubadilisa ara nisiko todo shuma naye nisongo shuma naye tonori hayi mna ne ati already no shuma naye azungu zazerazi rine end after rine arikori artists kadzite music na dzi collaboration nga mahala zwene rari chikoto amba ndi zori like zwithu zone sokoto shanduka for bathu vane vadzulela u shuma vothe and then out of nowhere usongo vana na prior notification dzo vha hone uri okay muna no bva na musi ndi shuma nga zaka nne ndiko ḓa kha ini komzero rita Anthony rehosta late night show ngorali nne ndi tshivhori hey domphela link ndi dzhene dani vhori hey muna hey uva co-host ya bezo to badeleliwa zwari zwino zwono sokoto itisa zwimwevo Rotondwa tonga rinotsima sound unondo ita something ka mic wanu nothing ngangeno ikadito right check host chat da yeah okay cool so zvenzo kuite ndikova ndikoya kaimwe track ndidova ndikocheka dzi comment no invite vamwe vatu vene vakuri ava voni live mandi riye kha luimbo zvino ndidova ndikuinvita vatu na vene vakuri ava kuvona hei live ngoralo ndo luimbo donaseneliwa ndi T-Cool achiri Sofia kana Sofia ari show mara udori commentera ari kudza zvori ndi lurimini Sofia, I don't need nobody else. Niko toda ene, Sofia, niko toda, Sofia, niko toda, Sofia, niko toda, Sofia, niko toda, Sofia. Tinga mufuru peti siduba na mwezi, zinale zimabante virambo na mirezi. Tinga mushavi na maperoni ya mwezi, nitokolerana naye na ngweishere. Tingangisa bangwe, banatamba nga bangwe, awoleto Ningasikage, nafanyisa na bangwe, echo jido wachipengo Sofia, I don't need nobody else. Niko toda ene, Sofia, niko toda, Sofia, niko toda, Sofia, niko toda, Sofia, niko toda, Sofia. Ungada chaulurata changa ndochiwana chingadochirata ringa namba ndawa ndichigonya zvanga tenda ndamuwananga chini yanga cause ano maduva zvitu zicomplicated ikwino mwambatera chausiri chete na vatu usiseze uriwo wana usiyeze Sofia, I don't need nobody else. Niko toda ene, Sofia, niko toda, Sofia, niko toda, Sofia, niko toda, Sofia, niko toda, Sofia. Sofia, I don't need nobody else. Niko toda ene, Sofia, niko toda.
ya raro ntamela Tico achiri Sofia ndinotama ndiko rupfu luimbo ende ndiko sorry nga manda ka kamera yanga ndikuona ungari nkane ngapa noni iko the body slow ati show uri kave iko danga ndirado but kane aiko chimla zvavudi ndivotonga muthu ene ndatotonga ndisato stop alive ndavuyanga also but hopefully zvido chimla ngoraro. Okay, cool. So mani ndithome ndijene kadzi comment rivono ri kadzi comment vake vachimini karivone top 3 ofi ripeni top 3 ya huku komzero ripeni top 3 ya huku okay, cool. Mandi we say tiene over achiodinwanga network. Okay, cool. Firipe top 3 ya huku ndikouda ndikudonifayone mwari hey out aina self esteem, that's why kokopa style cha metro na lyrics za fellow wamba chiziwizi hapa wamba chiziwizi ndiela track yenyewe retambange mrau. Okay, cool. Kari says comment kombe tambla track ya Chief Charge Ching Chong atinayo mara ndideisedza richi ya mara ganoskare mwerero pezera metro data management wombuzuri udo mudzidzanyira data unataiza uriko mlotamula track ya mule Dane Hasla featuring Mizofil songwangwa ndoriarengo toda ndichimtamula track ni imelele yone. So okay, top 3 ya huku. So nisati jena top 3 ya huku ndichira zori ndanga dumbura ore rumbura firando of the bad. Yeah, ore rumbura kurando of the body Sophia T Cole. I remember T Cole ndo mudiva through collaboration ya itana Mizofil ya masherini and that was the only place and mupfa one chimwe cha dobanda mupfa mwe petu zozo ngitori ndive curious but uri like afeto wait ya mini artist K yobverera and then out of nowhere aracha mupfa so ndikopfa ndotagara bad ndikonofollow ya Wimbo and then the Wimbo of the body. So looking forward upfa zvinoziva zvichikobva futi from Tico. Cool. Arali uda Tikolo hapa kana na mtene adwa Tikolo momtuka kabuze Tikolo kana ne adwa Tikolo rei hawala bana va show bako ditoda vari track yanu ndia udisanga manda na ne iko ntakaza rondo ifani la track rondo akupha motukambere na rondo afuni right rondo kafunga mic utonga umute Mikey wawe Mikey wanu achaka rijeneka top 3 kani ya huku achaka didzidzanya ndandi chikodoria arali una muthu ane wa mdiva Tikolo kana una connection naye achingamubuza zori rari chikomutama richikombero ade afanone ave guest yasho ari taruchedze zori experience chawe choshuma na Mizo chobva hani prior to that song una dzimwe nyimbo dze vachiitana nahone vodivana hani vatanganisana hani Wimbo lwa disa hani and then yeah rikone udiva zhinji futi ngahaye and then top 3 dan na top 3 ya huku ndo nifesa chipinga cho umbu Tikolo tongorizo namba abaka ya top 3 maroke niko skwamba itinaro patreke zao nachido mupanga ngore ndikadiumbula masherini yobe blind bad yobe track of the bad. Okay, cool. So top 3 yangazi huku itaichi badi ye top 3 hey nyadiwa wadombula ya watine nendiko the top 3 ine aina favor nga ngomu aina uri ndishuma naye nga ngomu aina mini ndi top 3 ya huku uya nga ini uri ya mara top 3 ya barapa no ifana top 3 ya barapa ndo sokoto ndichijana ndagava ndaniona nchikwamba list ndo nimfana nchikwamba nga uri Mizofil Chalobi na wabatundi apo kayo top 3 hausina favoritism ngangumu hausina favor auna nanti like ayo ndio nene auna mtu ene ko favor at all auna popularity to very ni uyangane like personally uyangane so like top 3 ya like iyo yabam repanda ndicho do diva uri uyanga ini no bavea
ni tshi khou vha kala nga mini havho vhathu ngauri ndi nnyi ane ṱhaṅwe u blind no pika vhathu vhane vha blind kha dzi raps dzavho kana popularity kana mini. Nṋe ndi khou ḓo ḓivha uri like no vha ṋangisa hani havho vhathu. Yeah, obviously nda ndi songo sedza uri ndo vha ṋangisa, ndo soko feel uri u ya ngane vha ntakadza more ndi vha blind ti but ni khou mbudzisa zwine ndo vha ḓivha ndi khou humbula uri u nga vha khou itea hani afho. Okay, cool. Ziko ita uri ni re-evaluate top 3 yanu. I did re-evaluate. It's a imang. Nda ndi khou tea u vha ndi na top 5. Top 5 maybe doda. Tovari top 3 top 5 iko ndina ngori ndina vhathu no swika 6 vha khou lwela vhuimo vhula ho salaho ngomfesa. So asuri atina top 5 tovari china vhathu vanji. So okay, top 3. So come to ndithome khanyi kayo top 3 angende amba ya dzivesa. Arthome nga channel B. Okay, cool. So